inanangishifu walapha kaLanga bambita ngaJozane. Sithi le story namhla masifika la ufuna wonke umuntu akakhiphe 200 ukuze Jozane atawutakhela umuntu wakhe. Ngicela ukuthi uyibeke le ncwadi labangasiboni le story sikuleli khasi laba belulana kuthiwa i-breaking news 82. Uyabhala lo bhalako, uyamusho lo Jozane ukuthi uyimphunga, ungisenetha lapha eParliament endlini yethu impunga. Sikhulu uyahola around 55,000 ngenyanga. Ungishifu udla le mali yekukhondisa. Uthi impunga la hola khona, ungishifu udla le mali yekukhondisa. Uyadlula lapho uthi ucela wonke umuntu ukhiphe 200 rand yena tokwakha umuntu wakhe. Uthembe ukuthi nitawutanigijima nilethe bo 200 so that makutawucashwa emasotsha umntalo wakho ayakuphethe bakuvumele ukuthi hambe uyogijima, hayi emasotsheni, hambe uyogijima. Ma controls nasi le story salo babe, ngiyabonga Rasi, ningasifunza lesi. Lo babe lo kukodwa ukuthi yena uyahola lapha eParliament. Uthi umuntu wakhe ufuna kuwakha ngalabantu labathi khungako ngoba bede imali. And uyathi ukuthi uniketwe magunya ekuterrorize lesive lemakhaya. Asiterrorize ukuthi asikamniketi 200. Ngile mbilo ke lephiliswa eMaswati. Uma ke sekuna uhulumende webantu le dodi lengeke ize yendeke. Shifu utawutakhela umuntu wakhe. Ngeke shifu ukuthi umuntu ngakuhle kube kuthiwa lo funa kuyobambisa shifu akaya umbambisa. This is forced labor lo. Umhlaba ungamangala ukuthi kusenemave la uthiwa khona hamba ukhipha imali engaka uyowakha indlu ya shifu kule 21st century. Kungako sithi Maswati nalonga ingene utaza ingene. We will speak noma ningafuni kuva. Bayanigcilata, bayani-rape, bayanidlwengula. Labanye sebajake kumkhipha lo 200 bede imbuku, bede shukela, bede kudla. Kumele bakhiphe 200 bayokwakhela shifu. Shifu lo ngisenetha. Shifu lo wadla imali tetingoma, tingoma silaba la bo 15,000. Konke kuniketwa yena. Bo shifu sebathi sifunze kumSwati. Nathi asithathe konke eMaswati. Siyawuze sisukume sibambane. Ngila siyawuphumelela khona. Onke lamave akukho lokho. Kula kithi eSwatini kuphela. Bese nithi nine sihlakaniphile sinenhlonipho. Inhlonipho ngilothi ude liphalish lokuthengela abantu abakho la. Ukhiphe 200 uyonika seneta ukuthi akahamba okwakha indlu yakhe. Uyonika shifu lenonke manje ukwakha lapha nimnika bo 15,000 rand. Labanye ke bo shifu balathi ikimi ntemoba. Ngaba nescheme semoba kunemali yakhe njalo ngeminyaka. Futhi kunemali kumele nibohle niyikhipha nini kaShifu. Futhi uyasebenza usemabandleni ucashiwe eMaswati. Kule live leli start ukukhulula thina. Nguye lo Shifu lo. Ngifuna ke kusho ukuthi yena unemisebenzi lengi3. Ungisenetha ubutha bo 200 rand lo babe lo. Ungisenetha ubutha bo 200 rand legini emakhaya. Uphindze ubutha bo 15,000 rand betinkomo. Nine nisafuna munye umsebenzi lapha emasotsheni njengoba nigcwele. Nifuna nje linye lishekela ngenyanga. Yena una 3 wemashekela etakuye. Yini ligama lalento le? Same as bosicalo. PS unelisheke kusicalo lokuthi yena PS wasemasotsheni. Bese kuba nelisheke lesibili lekuthi uyi-board member lapha eCentral Bank. Sheke lesibili lelo. Niyangithola musa. Bese uba nelisheke lesithathu. Njengoba nganichazela ukuthi le mahlangatsha kule ya mayini labakhipha khona mkhaliphi lisheke lasicalo lesithathu. Laba labathandwa ngumSwati bana 4 emasheke leta ngenyanga. Thine lamaswati azabe 1,000 afuna nje linye lasemasotsheni. Live lelo. Nithi kude umsebenzi kodwa kunalabadonsa 4 emisebenzi ngenyanga. Uma labadonsa 4 emisebenzi nalo yangabamba munye singeke senele. Idoti ligama lento leyo.
adlwengulwa kakhulu lamaswati. Una 4 wemathiki wamasheke wemiholo ngenyanga. Kunabantu abangu 2000 bagijimela kuthi kube ngimi ngedwana. Kumele ke bese bayajabula bathi inkosi yasithanda. Sanifundisa thina amaswati. That's not true. That is nonsense. We need to liberate. We need ngiyabonga uwezwe uyangibhalela lomunye uthi he is also a board member ka TSC lo chief. Ayate amaswati. Board member ka TSC unelisheke. Ungisinetha eParliament unelisheke. Udla inkomo dekukhondisa. Udla bo 200 bebe kwakhelwa indlu emaswati. Sibe nkosi singemaswati. Alelani maswati. We must teach you. Noma ningasizonda lento ivela onke malanga lesinitshela yona ukuthi emaswati. Kude lamhlabeni la kunahulumende lokhethwe abantu khona la kwentiwa na into nayikhona. Kunemuntu loqashwe ka4 bese kuba nabantu abangu 2000 bafuna slot sinye. Hayibo. Ayikhuphe into lenjalo. Uqashwe ka4 ngoba yena umngani wamswati. Yena wathatha umngani wamswati. I believe I'm correct. Wathatha kangwane yena maybe nguye owakusiya owusihlobo sakhona futhi ungishifu. Then yena kabe nemasheke njengenyanga langu4. Thina akubitwe ICC yakhiwe ngemali yemaswati le ICC. Beyimele ibe ngu300 million yagcina ngema billions. Wakhala emaswati. Asafuna umsebenzi ke emaswati eta ngu2000 kufuneka 50. Kunebantu bona labahola 4 wemasheke. Masithi ngemanyala ligama laloko hayi senyanya mswati senyanya maswati. Evideo lengiyikhulumisako le la ku YouTube batayibuka nanga 2085 sengahlwithwa sengahamba ngaba sezulwini ilokhu likhuluma leliqiniso ukuthi we cannot allow you Maswati to internalize and normalize this nonsense. Sitanitshela ukuthi you've got to reject this. We need to stand up together. Lento yemzabalazi iliqiniso. Lento ekulwele Maswati iliqiniso vele Maswati agcilateka. Noma bangasithulisa ngesibhamu. Ngake ngiwabone mina ematolo kwehlula langa. Zange sengwabone manga ehlula liqiniso. Lento itembula onke malanga leleni itsikiyo singemanga kiyo. Itembula onke malanga. So as the voice of the people ku YouTube. Ngoba lokhu kweba live stream seba delete after 3 months or 2 months ba delete. Facebook wasadisa but sihlala sikhona ngale ngaku YouTube. Onke lama family meetings akhona masangasekho ku Facebook akhona ku YouTube. Ngendlela lokuthi mina ngisenenzaba yamaswati ukuthi ngiyawuhamba nini kulomhlaba futhi angisenenzaba ukuthi ngiyawuhamba kanjani. Kodwa nginenzaba ukuthi mangihamba kusale abantu labathi le ndoda leti iqatlotayo titelela abanengi labanjengayo. We want to live and be like him. I don't worry about anything else now. Ngingafisa kuphila kahle ngijabule but angisenamsebenzi nako konke nginemsebenzi wokuthi ngalelanga layo ngihambisa ngayo uNkulunkulu kulomhlaba angifane kuphila kwami kube kutelela abanye abantu labangesabi ukukhuluma liqiniso. Endulo kwaba namadoda lamathathu lathi noma ngawubasa lo mlilo asiqinisa saba khona. That is why I'm saying I worry not about when I'm going to die and how I'm going to die, but I worry more about if I die, will I have multiplied enough soldiers to keep pushing this back? That is my worry. By the time that moment comes, will I have multiplied the spirit of resistance, the spirit of non-surrender, the spirit of standing for the truth? That is my worry. I must produce the people who are fearless in this life. Ngoba Satane usibusa ngekusesabisa. The day you defeat fear is the day you are liberated in life.